башка гыйбадәткә лайык булган һичбер зат юк, ул бердән-бер хак иләһ дип шаһадат китердек. Һәрбер кылган изге гамәлебезне аның ризалыгы өчен кылабыз. Һәрбер явызлыктан Аллаһ ризалыгы өчен тыелабыз. Кылган кимчелек ва хаталарыбыздан Аллаһ Тәгаләгә кайтабыз. Аңа тәүбә һәм истигъфарларыбыз белән ялварабыз. Кемне Аллаһ үзенең фазиләте һәм рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аның йөрәген, калбен ачса, беләбез, ул кешене беркем дә туры юлдан мәхрүм итә алмас. Беләбез, кемне Аллаһ үзенең гаделлеге белән, бәндәсенең кәсеп иткәне белән туры юлдан мәхрүм итсә, хакыйкатьтән аның күзләрен суқыр итсә, беркем дә ул суқыр күзләрен ача алмас. Аны туры юлга беркем дә күндерә алмас. Галәмнәргә Аллаһның олуг рәхмәте, олуг ниғмәте булып килгән сөекле пәйгамбәребезгә, газиз остазыбызга һәм кыямәт көнендә Аллаһның рөхсәте белән булачак шәфәгатьчебезгә күңел түрләребездән чыккан дуларыбыз Аллаһның сәламе ва салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Һәрберегезгә Аллаһ Тәгаләнең шиксез сәламләре, аның рәхмәтләре һәм бәрәкәтләре булсын. Раббым Аллаһ Коръәндә үзенең безгә булган ахыр мөрәҗәгатендә тарих битләреннән төрле гыйбрәтле кыйссалар сөйли. Ул кыйссаларның һәр кайсысында акыл, фикер ияләре өчен гыйбрәт дәресләр бар. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте: "Лaqad kana fi qasasihim ibra." Аларның кыйссаларында, аларның тарихларында булды гыйбрәт, булды дәрес кем өчен? Ликулил әлбәб, аң ияләре өчен, фикер ияләре өчен. Мә кәнә хадифан юфтара. Булар уйлап чыгарылган ялган сүзләр түгел. Вәләкин тасдиқал ләзи бәйнә ядәйһи ва тафсила кулли шәй ва худа ва рахма лиқавми юъминун. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу кыйссалар сезнең өчен ялган уйланып табылган кыйссалар түгел. Бу кыйссалар аңа кадәр, Коръәнгә кадәр ингән китаплардагы кыйссалар белән тәңгәл килә. Ул аларны ныгыта, тасдиқлый, һәм бу кыйссалар сезгә бөтен нәрсәне аңлата, бөтен нәрсәне үз урынына куя. Бу кыйссалар сезнең өчен һидаят, рәхмәт һәм шушы рәхмәт, шушы һидаят ул әлбәттә иман китергән. Аллаһ Тәгаләгә иманган бәндәләр өчен. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә безгә китергән һәр кыйссада хаклык белән ялган арасында барган көрәш төсле алына. Һәм без мөселманнар менә шушы сынау, имтихан дөньясында Аллаһның аятларын укып, шушы кыйссалар безгә кадәр яшәгән халыкларда булган хәл-әхвәлләр белән танышып, без үзебезнең иманыбызны ныгытабыз. Без үзебезнең калбьләребезгә ныклык алабыз. Һәм мөселман кешесе үзе бер сынауда яшәгәндә, кайвакыт аның күңеле төшә, кайвакыт иманы зәгыйфләнә, кайвакыт аның авызыннан нишләп инарган икән шушы сынаулар дигән сораулар да килергә мөмкин. Әмма ләкин менә бу аңа кадәр яшәгән пәйгамбәрләргә, аңа кадәр яшәгән иманлы бәндәләргә килгән сынауларны күреп, шулар турында укып, ул үзенең күңелен ныгыта. Ул хәлләрне күреп, субханаллах, бу сынаулар миндә түгел икән, бу авырлыклар миңа гына килми икән, алар миңа кадәр дә булган икән дип, ул үзенең калбендә ныклык таба.
Әйе җәмәгать, арабызда бар авыру кардәшләребез, авыруларның күңелләре төшә. Әмма ләкин Qur'анда Әйюб алейхиссаламга килгән авыруны күреп, аның изаларын күреп, аның кичергән газапларын күреп, субханаллах, Әйюб, ул бит миннән хәерлерәк, ул бит миннән иманлырак, Аллаһка якынрак, әмма Аллаһ аны миңа карый, катырак авыру белән сынады дип, ул үзенең хәле белән ныклык таба. Әгәр дә бер кеше явыз күрә, явыз җитәкче астында аза чиксә, әлхәмдүлилләх, Мусаның Фиргаун астында кичергәннәрен күреп, карады, Муса бит миннән күпкә өстен булды. Муса бит Аллаһка миннән күпкә якын иде. Әмма ләкин минем түрәм, минем җитәкчем нинди генә залим булса да, ул бит Фиргаун түгел әле дип, ул үзенең күңеленә тынычлык таба, рәхәтлек таба. Әйе җәмәгать, хатын-кыз фитнәсе дә бик якын йөри. Әмма без күрәбез, Йосыф алейхиссаламны да Аллаһ Тәгалә сынады. Һәм ул Аллаһ Тәгаләгә нинди якын бәндә булып та, Аллаһның ярдәме һәм саклавы белән шушы фитнәне җиңде һәм шушы сынаудан үтеп чыкты. Әйе җәмәгать, кайвакыт без чын күңелдән кешеләрне иман юлына, дин юлына чакырырга телибез. Туганнарыбызның, кардәшләребезнең дә бергә иман юлында, намаз юлында булуларын телибез. Аларга без хак сүзләр сөйлибез, әмма алар безгә атларын куялар. Алар безгә төрле яман сүзләр ишеттерәләр. Кайвакыт күңелебез төшә, әмма Кур'ан аятларында бездән күпкә хәерлерәк булган, бездән күпкә хикмәтлерәк, галимрәк булган Нух пәйгамбәрнең 950 ел халыкларны тәрбияләүдә кичергән азаларын күреп, Нух алейхиссаламның сөйләгән сүзләреннән кешеләр бармакларын колакларына тыгып, колакларын каплап, аңа дошманлык күрсәткәннәрен без күреп, укып, күңелебезгә ныклык табабыз, иманнарыбызны ныгытабыз. Әйе җәмәгать, арабызда бар никахлы, чиста, пак тормыш белән яшәп тә бала булмау, баласызлык сынавын үтүчеләр, күңелләре дә төшәдер, әмма Кур'ан аятларын ачып, без күрәбез Ибраһим алейхиссаламның күпме дуа кылуын, күпме шушы Аллаһтан өмөтен өзмичә бала соравын һәм 86 яшендә улына көткән, чарып көткән баласы Исмаилне тотуын күреп, без күңелләребезгә ныклык табабыз. Хатыны балага узалмый, үзе инде картайган, олгайган Закариягә ничек фәрештәләр килеп, я Закария, инни убаширука би-гулам, без сине сөендерәбез бер яшь егет белән дип, аңа килгән шушы җавапларны күреп без куанабыз. Әйе, кемгәдер факирлек, кемгәдер мохтаҗлык, ятимлек сынавы килә, ул һичбер тугансыз, ата-анасыз кала. Ләкин җәмәгать, без күрәбез шушы Кур'ан аятларында Духа сүрәләрен укып, җир өстенә килгән бәндәләрнең иң хәерлесе, сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд, ул факирлекне дә күрде. Ул әтисез, әнисез дә калды. Ул әби-бабайсыз да калды. Ул ятимлекнең нәрсә икәнен үз башыннан кичерде. Һәм шуның белән факирлек, ятимлектә булучылар күңелләренә ныклык алалар. Әйе җәмәгать, тормышта кемгәдер бала кайгысы килә. Кемнеңдер Аллаһ Тәгалә баласын ала. Ул бала кайгысын кичерә, ләкин без күрәбез, сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд үзенең күпме баласын үз кулы белән җирләде, шушы сынауны үтте. Biz күрәбез, кемнеңдер газиз баласы диннән ерак, газиз баласы имансызлыкта, күфрлектә, ләкин без Кур'ан аятларын күреп, без үзебезгә ныклык табабыз. Нух алейхиссалам үзенең газиз кулын карабка алып керә алмады, көймәгә утырта алмады, ул күфрлектә калды. Шушы хәсрәтләрне кичерде, biz аны да күрәбез. Кемгәдер байлык сынавы килә, дәрәҗә
ulug' sinov, boylik daraja sinovini o'tib, ul imonini yo'qotmadi. Bu har doim o'z elida qoldi. Shu narsalarni o'qib, shular bilan tanishib, janobat biz o'zimizning imonlarimizni nig'itamiz. Subhanallah, bu sinovlar sima bilan tug'il ekan. Bu sinovlar sima qadar yashagan erlarga ham xotin qizlarga da keldi. O sima vakili ham sindan singa kelishadi. Shu qissalar bizga ibrat, bizga naqldir. Alloh taolo aytdi: "Va kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Alloh taolo mana shu narsalarni siling min sima dedi. Siling min sima, mana shu sima qadar yashagan payg'ambarlarning tarixlarini shu qissalar bilan sening yuragingni nig'itamiz dedi. Sevgili Peygamberimizga bir ko'p sinovlar keldi, ammo u shu og'ir sinovlar vaqtida Musoni esga oldi, Nuhni esga oldi, Ibrohimga kelgan sinovlarni o'z osha kechirdi. Ammo shu narsalar onun ishida, ham jamoat bizning ishida zo'r va'z bo'ldi. Va ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa maw'izatun wa dhikra lil-mu'minin. Mana shu qissalar bilan, mana shu Allohning oyatlari bilan keldi sima haqiqat, keldi mu'minlar uchun va'z ham esga tushirildi. Ayy jamoat, shu qissalarni o'qib biz va'zlanamiz. Shu qissalarda biz nishib Alloh taolo qo'ygan qonunlar, Alloh o'rnashtirgan zamonlar nishib amalga oshadi, nishib praktikalar ko'rinadi. Mana biz shu qonunlarni kishi yozishlarida, xalq il yozishlarida ko'ramiz. Ayy janobat, bu qissalar bizga ko'rsatadi, tabiat, butun olam bizning bilan birga yashaydi. Ayy janobat, ayy qardoshlarım, ko'pmi zulmlik qilgan, ko'pmi gunoh qilgan Fir'avn, kafir suda halok bo'lgach, ko'klarda, yerlarda mana qaytarmadılar. Alloh taolo Duhan surasining 29-oyatida aytadi: "Fama bakat alayhimus samaa'u wal ard wa ma kanu munzarin." Ayy Fir'avn o'lgach, mana ko'klarda, mana yerlarda yig'lamadılar. Ular qaytarmadılar. Ular uchun shu zolimning o'limi shodlik edi, quvonch edi. Shunga ko'ra mana bu narsalar ko'rsatadi, mana bu ibratlar ko'rsatadi, butun olam kishi bilan birga yashaydi. Kishi bilan birga suyunadi, kishi bilan birga kiyinadi. Zolimlar bo'lsa, g'alam, yer, ular mana qaytarmaylar. Ham jamoat, mana bu qissalardan biz ko'ramiz, har bir xalqning o'z tarixi, o'z yozmishi bor. Mana shu qissalardan shu G'arb, Samud, Iron ham boshqa qavm xalqlarining tarixidan o'zimizning xalqimizning tarixini ko'rsakda biz ko'ramiz, bizning tariximiz bor. Ham bizning xalqning holati har doim o'zgarib turdi. Ayy bizning millat, bizning xalqda izzat ham daraja tutgan vaqtlarida bo'ldi. Bizning xalqda xo'rliqqa tushgan kunlarida yashadi. Bizning xalqda oy vaqt mo'lliqda yashadi, oy vaqt boshliq, yalang'ochlikda da ko'rdi. Ammo lekin biz o'zimizning xalq tarixini ko'rib-da shuni bilamiz. Xalqimizning yozmishida kelgan har bir xayrlilikda va har bir yomonlikda birsida tik tomondan kelmadi. Alloh taolo aytdi: "Robbana ma xalaqta hada batila." Ey Robbimiz, sen birgina bir narsani da tik tomonga yasamaysan. Birgina bir narsada tik tomonga bo'lmaydi. Agar bir xalq izzat darajaga kirishsa, mana negizligidan zo'r sabab yotadi. Agar bir xalqni Alloh taolo tizlantirsa, yiqsa, vaqsa, sindirsa,
Cemaat, mana o'zimizning tariximiz haqida o'ylanishga majbur etdi. O'zgan Atnaning yakshanbasida bo'lgan Qayinli ovulidagi bir shora. Qayinli ovuli o'zingiz bilasiz, onun 100 yıllık meşhidi yanına halk yığıldı o'zgan yakshanbada. 1913 yılda şu meşhid salıngan bo'lgan. Revolütsiyaga qadar salıngan ham bugun o'zimiz bilan ko'ra ola turgan bizning ish meşhidimiz qoldi. Aning birisi Tugan shahrida 1903 yılga meşhid, mana bu yıl ama 110 yıl. Lakin bugün onun 4 stinasından başka ayrısı yok. Allah'a şükür Tugan shahrida yigitleri hazır yığılıp şu meşhidinin proyektini işletirler. Onu toprakta pişistatlı şu meşhidini turg'izamiz deb yonib kiyib verirler. Rabbim yardım etsin. İkincisi bizning eng zo'r meşhid bu O'ratma ovulidagi meşhid. Onun indi 130, 140, 150 yıl iler ömrü. Lakin onun davamları kalmay olğaç meşhid. Şu an bu avul portları qarab fikirlegenden so'ng yana meşhid salırga karar kılıp buna hazır Allah'a şükür stinalarını ko'tardilar. 330 kişiga meşhid salalar. Demek bizden bu meşhidde indi yurtga chiqargan mumkin. Çünkü bu meşhid indi düzeltmeyecekler, yaman qilmayacaklar. Hem cemaat buna 100 yıllık tarihi olan Qayinli meşhidi Allah'a şükür 90'ncı yıllarda babaylar yığılışıp buna şu meşhidine dirildik eridik. Onun manaralarını ko'tarib, bunların şu 4 stina halinde bo'lgan, bir naşar halinde bo'lgan Allah'a şükür onu diriltib, jonlantirib jibergan bo'lganlar hamına bir 2 yıllık Allah'a şükür şunda o Müslüman kardeşlerimiz yığılıp aydagizlar bir sebep etin bizga 100 yıllıkta bu meşhidini tağın da diriltib jibergan deb Allah'a şükür ko'pmi kuch, ko'pmi 100 minglik va necha millionlik ishlarni kiritdilar. Ham Allah'a şükür shunday halga keltirib meşhidini yo'qotdilar. Ay cemaat mana shunda da bosib turganda kimdir she'rin da siyladi, kimdir şu avul tarixi turida da aytib ketdi. Ham cemaat buni ko'z oldimizga keltirdik. Shunda 100 yıllik cemaat ana aytilganini 100 yıllik cemaat nishigitlik bizning kardeşlerimiz. Biz ana bugün babaylar desek de onlar o vakitte babaylar bo'lmagan, bizning gibi yaş yigitler de bo'lgan yig'ilishib avulda meşhid bo'la turib da aytamiz tag'in bir tosh meşhid solaylar deb qaror qilganlar. Ot jigit kimda ot bor, kimda araba bor, o'tirib Tuba ovuluna tushib shundan tosh kesib, tosh deya olib qaytib qo'l bilan meşhidni solganlar. Yer padratchiklari da bo'lmagan, general sponsorlari da qanday yurib yurdi ekan Alloh bilan. Neftikimlar da, tatneflikler de bu vakitte neresi ekanini bilmeyenler bu zavodlarına. Şolay edip cemaat avul halkı jinavlaşıp, ot jigit Allah'a şükür Allah yazdı boş meşhiddir Kırgızstanlar. Hemine cemaat 100 yıl işinde Ali meşhidinin negizi hem stinaları şu, manarası alışılsa da, tübeleri alışılsa da, pavilları yana bulsa da, elektroprovodkaları yana bulsa da, onun stinaları şu, şu 100 yıl içinde cemaat göz aldına getirip bulmayın. Meşhid divarları, meşhid stinaları niverine koymayan. Ayı cemaat siyinip mahalle halkının din tutuğunda alar koygandır. Çünkü eğer de Qayinli'da kaşandır din bulmagan olsa, meşhid bulatırıp tağın meşhid salıqalı deyip, şu meşhidge tutulmagan olurlar idi. Şuna göre mahallenin, yaşının da, vaktinin da gürleşip, meşhidge, jumla namazlarına, cemaat namazlarına kiyimlerinde bu stinalar koygandır. Onlar için bile biz 17. yılda Oktyabr revolütsiyası. Ondan da köp tevkili 21-22 yıllar, açlık yılları, kişinin kişi aşağı yılları keldi. Lakin cemaat bile şu sınavlarını da okurdu. Şoluk bile biz 30. yıllardaki represiyalar, hem cemaat Reza Hazretleri özünün Yuvanış degen kitabında yazgança halkımızın, Tatar halkının türkün küfür
küfürlükке gitülere kurdu. Çünkü cemaat şundan da aile olup, türküm olup kalıplar imandan gittiler, dinden gittiler, küfürlükке gittiler. Ey cemaat, biz sizin bilen yakın tuğanlarımızını yuvaltan gibi meşritte özünün imanların, özünün mezinlerin, özüne hallesini yuvaltan, onun da şahidi olgan. Ey cemaat bilen biz halkımızın üz kolu bilen salgan hukme meşritlerinin monaraları olgan. Ey cemaat monara sözü, ol harep sözü, ol nur sözünden alıngan, ol yer üstüne nur sepişi, yaptılık көрсетуші bir bilgi bulup tura. Manaranın tağın bir mərnəsi mayak degen söz. Mine mayak işleyip, yarattan yaptırtıp, karablarga dürüst yolunu көрсете. Munda barma tüpke oturasın, munda barma kıyama verilesin deyip mayaklar işik yollarını көрсете. Şunun gibi Tatar avullarından manaralar köterip, meşitler kişilerini bəxit sağadet yoluna, cennet yoluna, elhamdülillah, nur gibi yaptırtıp durgan. Avul üstlerinden kalkıp kişilerge şu mayak olup durgan. Bir kimge faydasından başka ziyanı demegen cemaat hukm manaralar avul, meşitler yapılgaç. Ey cemaat halk manarasız kalmadı. Yana manaralar ko'tarildi. Endi meşit din tugul halkımızga Lenin babaylar kollarını ko'tarib, mine cemaat şunda başlasın. Şunda sizden cennetiniz deyip, cennet yolu sosyalizm bilen alıştırıldı. Eğer halkının mayağı oldu. Anlarsın biliriz, bu divarlar soğuş yılların kurdu. Bizge soğuşların özü kilip çıkmasa da, lakin köp mekillerinin çıkıp gitüleri, köp mekişilerinin yetimlik, hayırşilik şırları, o meşitlerden mıskıl edip obzarlar da yasadılar. O meşitler skılatlar da bulup durdular. Ayrılarinden mektepler yasar. Şu meşit içinde, halk salgan meşit içinde mektep yasar. Şunda din ol iskilip kaldığı, din ol ağıl biz sizden sivilizovanlı, biz sizden abrazovanlı Homo sapienslar yasımızlıkta tırışıp paradılar. Bunlar bütünüzünde meşit divarları kurdu. Hem sevgili Peygamberimiz onun hadisi var. Azan etmişine var eylerle şehadet kılır dedi. Azan etmişine azanın nersegine işitse de taş bulan mı, kıyma bulan mı, ağaç mı, yaprak mı, bütünüsü şehadet verirler. O azan etti değil. Buna şunun gibi cemaat kıyamet gününde de o meşhurlar belki Allah'ın emri bilen kimlerge indi şehadet kılır mıyken? Kim onu tüzüdü? Kim onun kuşu taşların üst kolu bilen koydu? Kim onun manarasını ko'tardi? Kim onun kuvvesini yaptı? Kim onu kilip doladı? Kim onu kilip doladı? Kim onun bayrağını alıp gitti? Kim onu imamsız kaldırdı? Yetim gitti. Özümden babam birinci sınıfta, 22. yılda babam birinci sınıfta 30. yılda bizni meşitke çıkılardı. Manarasını kesip bizni meşitke çıkılardı. Hem şu meşitlik ideminde yeşil kilemler var idi. Şunday motor coverlar var idi, yukarıda. Şularını jiyip, şularını kesip bizge forma tıktırdılardı. Hem benim etiyim, benim babamdan etisi bulaydı, Muhammed Şamabay. O kolxozga kirmaganga ko'ra şunun balalarına bizge de forma vermediler de. Senin vatan düşman kolxozga kirmedi dedi. Şundan sonra ben yılap baytkaçtı. Eniyim suyundu deyip, Allah'a şükür meşit devresine deyip, günah ol, seni Allah sakladı deyip, beni yuvardı deyip. Şöyle bir cemaat meşitlerini taladılar. Onun baytağını aldılar. Şunun bilen kuandılar. Hem cemaat meşitler bular arasında kurdu. Bular arasında geçirdi hem kimdir? Belki şu avuldandadır cemaat. Ansiyinde sirek bulgan. Bir baş düzeltirlik beyrege cemaat menip koluna pişti tutup şu manaralarını kesti. Hem kimdir? Kilip şu meşitinin avvanın göz yaşları bilen cemaat umulu bilen rençip bana şu manaranın yığılığına şahit oldu. Bunlar arasında o
ул стеналар шаһит булып тордылар. Кемнәр, әлхәмдүлилләһ, кемнәр җимерелеп барган шушы стеналарны яңадан торгыза, аларына да шаһит булдылар. Кемнәр шушы йылган манараларны күтәрә, кемнәр шушы ятим калган, күпме ятим булып торган, рәнҗеп торган мәчетләрне яңа иманлы, яңа муазинле, яңа мәхәлләле итү өчен тырыша. Кемнәр шушы күпме еллар намаз укылмаган, Аллаһ искә алынмаган мәчетләргә намаз, азаннарны кайтара. Кемнәр шушы мәчетләрдә дәресләр, вагазлар, иман кичәләре булдыра. Һәр мәхәлләнең, һәр мәчет мәдрәсәнең, һәр изге эшнең артында, азиз кардәшләрем, беләбез, калбендә иманы булган, янып киеп йөрүче ирләр һәм хатыннар тора. Әгәр дә кемдер үз җилкәсенә алып, Аллаһы Тәгаләдән дуа кылып, шушы ябылган мәчетне ачыйм дип көн чабып йөрмәсә, башкаларга җиткерергә тырышмаса, үзе белән бергә кемнедер шулай тартып, мәҗбүри булса да алып килмәсә, ул мәчетләрне кем торгыза? Ул мәчетләрдәге мәхәлләләрне кем төзи? Кем ул җәмәгать намазларын кайтара? Һәрберсенең артында иман ияләре, иманлы ирләр һәм иманлы хатыннар тора. Әйе җәмәгать, поездның әллә никадәр вагоннары булса да, яки бер генә вагон булса да, җәмәгать аның локомотивы булмаса, ул вагон урыныннан күчми. Аны локомотив тартырга тиеш. Шуңа күрә кайбер җирдә күпме генә җәмәгать, күпме генә мөселманнар яшәсә дә, җәмәгать әгәр дә шуларны кемдер тартмаса, кемдер шуларны уятып тормаса, җәмәгать бу вагоннар бармый. Һәм әлхәмдүлилләһ, менә күпме авылларга 70-80 ел җыелган шушы зур катлам бозларны җәмәгать ватып керү өчен лидоколлар булмаса, менә шушы бозны ватып кереп, артыннан башка кимәләргә юл ясаучылар булмаса, җәмәгать ул җирләргә иман яктысы төшмәй. Ул мәхәлләләр яңадан тормый, ул мәчетләр яңадан ачылмый, ул мәчетләргә азаннар яңадан кайтмый. Менә җәмәгать вагаз белән төрле җирләргә барырга туры килә. Әле бу көннәрдә генә Киров өлкәсендә булырга туры килде. Мария өлкәсендә булырга туры килде. Удмуртия өлкәсендә, Иш регионында булырга туры килде. Җәмәгать, субханаллах, шәһәр мәчетенә керәсезме, кичкенә генә авыл мәчетенә керәсезме? Әгәр дә шул зур мәчетле, кичкенәме, шунда киеп, җанып, йоклый алмыйча төннәрен борчылып яткан абзыйлар, апалар тормаса, ул җәмәгать мәхәллә мәйет. Ул мәчет мәйет җәмәгать. Әгәр дә кемдер шуның суы өчен, газы өчен, җәмәгать намазы өчен, азаннар өчен, имамнар өчен борчылып киеп йөрмәсә, җәмәгать бер эштә бармый. Бер эштә бармый. Аның бәрәкәте дә булмый. Бәрәкәте булмагач, аның хәрәкәте дә булмый. Ни өчен? Чөнки Аллаһ бәрәкәт биргән җирдә азаннар ишетелә. Аллаһ бәрәкәт биргән җирдә җәмәгать җыела, туплана. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте, менә шушы Аллаһ разый булсын бу кардәшләребездән, шулар янып, пешеп, кайберләре бакчаларын ташлап, чөнки кемдер әйтә, минем бакчам, минем вакытым юк ди. Менә шушы нәрсәләрне калдырып, Аллаһ ризалыгы өчен җәннәт бакчасында үстерә әйберләрен. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә ул җирләргә бәрәкәт бирә. Һәм беләбез, бөтен дөньяда да эш шулай бара. Һәм җәмәгать менә шушы хәлләрне күреп, шушы нәрсәләрне уйлап, менә шуннан да үзебезнең никадәр бәхетле булган икәнебезне беләбез. Әйе җәмәгать, ул көнне дә кайнылда күп кардәшләребезгә рәхмәт әйттек. Башлап йөрүчеләргә, җанып йөрүчеләргә, шунда җыелышкан халыкның сөйгәнен, шатланганын күрдек. Кемдер башка шәһәрләрдән кайткан иде, үзенең туган җиренә, туган авылына мәчетне күрергә. Ләкин җәмәгать менә безгә кадәр кемнәрдер шулай ук җыелганнар. Шулай ук әби-бабайлар килгәннәр, ләкин алар бу мәчетнең яңартылуына, шушында азан намазларының кайтуына түгел, кемнәрдер җыелган мәчетнең манарасы авылына. Шулай дип. Һәм бүген безнең йөзебездә шатлык булган кебек, аларның йөзләрендә рәнҗеш, кайгы булган. Шуңа күрә җәмәгать, без сезнең белән бәхетле булыйк. Biz
sizning bilan baxtli kishilar, chunki Alloh taolo kimlarnidir shu Alloh yurtlari, masjidlarni yobuv, manoralarni kesib uchun saylasa, kimlarningdir qo'llari bilan, kimlarningdir jamoat qo'llari bilan shu ishqalarini tutib, shunda borib manoralar kesib uchun saylasa, bizni esa mana shu masjidlarni foydalanish uchun, shu yig'ilgan manoralarni keltirib uchun sayladi. Har kim o'zingda bo'lgani uchun javob beradi. Har kimga Alloh taolo o'zining umtilishlarini, o'zining tilaklarini, tirishuvlarini qarab eshiklarini ochadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdi: "Fa amma man aghdha wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Kimda Alloh taolo berganini berdi, Alloh taologa gunoh yo'ldan saqlandi, Alloh taologa iymonni, foydasi jannatni haq dedi. Alloh taolo aytadi, "Onun yo'lin yengillikka yengillaytiramiz" deydi. Yengillikka yengillaytiramiz. Alloh taolo aytadi, "Onun yo'lida izgilik eshiklarini ochamiz" deydi. Jannatga foydali eshiklarini ochamiz deydi. Amma lakin va amma man baxila wastagna, amma kim qimsiz bo'ldi, kim saron bo'ldi, kim menga bu din kerakmi dedi, va kazzaba bil husna, iymon kalimasi, foydasi jannatni bu yolg'on dedi. Fasanuyassiruhu lil usra, onun yo'lin og'irlikqa yengillaytiramiz dedi. Tegisining yo'lin yengillikka yengillaytiramiz dedi. Onun qarshida Alloh taolo 100,000 izgilik eshiklarini ochadi, mumkinchiligini da beradi. Kimda kim yolg'izlikqa intilsa, Alloh onun qarshida yolg'izlik eshiklarini ochadi. Hamjamiyat alhamdulillah akrimgina masjidlarimiz solinadi. Bugun 1,5 yaqin masjidimiz, manoralarimiz, Qozog'istonimizda keraklangan musibat. Lekin bir jamoat masjid ochib qana ish bitmaydi. Kibit tizigach, qaysi savdogar, magazin, kibit, торговый domani kun sayin solamiz. Kim qaysi savdogar millionlagan aqshalarin, yuzlagan million aqshasina kibit soladi. Ikkinchi kunni bo'ldi, kibitni soldim, viveskasini ilib qo'ydim, ish bitdi deb yopib bitta qo'yib ketadilar. Bir aqlli savdogar bo'lishdi. Nishin? Chunki kibit tuzilgach, boshlangaч ish boshlanadi. Hozir u kibitning onun tovarini qaytarib to'tirga kerak. Ona upravlash qilishga kerak. Ona sotuvchilar qo'yishga kerak. Ona yaxshi tovar olib qo'yib, ona tovarga qo'yishga kerak. Kibit tuzilgach, hali ish boshlanmaydi jamoat. Ana shunsan, oxirat kibiti bo'lgan masjidni ustizimizda bitta qo'yib ketamiz. Bo'ldi masjid soldim, menga rahmat qilib topshirdilar, ish bitdi, yo'q jamoat. Oxirat kibiti yopilg'an deyishdi. Oxirat savdosi yuzoq bilan bitlanib qo'yib ketilgan deyishdi. Masjid tuzilgan bu kibit gibi ish boshlandi degan so'z. Hozir masjidga vurishga kerak. Vurishga bo'lsin uchun unda xoliq shariat deyish. Xoliq kelib har bir qilgan namoz sayin senga pribir kelashadi. Har bir bolalarning o'qigan bir Qur'on oyati sayin senga duo, senga savob berishadi. Buni u masjidning vurishisi. Masjidning tovari iymon, islom, jannat sotarız biz masjidlarda. Şuna göre onlarla kişiler gelip olurga deyişler. Kişiler şularga kişilerin vakitlerini kızganmasını deyişler. Onun için yaxşı problem işi olurga deyiş. Onun için meşritler, ilimli, hikmetli, sabır imamlar bulurga deyiş. Abıstaylar, müvazinler bulurga deyiş. Hamla şu meşritlerini turguzuşlar, eğer de bu meşritler onlarga dünya hem ahiret faydası getirildiğini dileseler, onlar bu meşritlerdeki imamlarını da, bu meşritlerdeki avullardaki ömürge zarflatı bulmayan imamlarını da, bu mahallelerini de turguzurga, onlarga yardım ederek deyişler. Ansız cemaat bir işte var. Ansız cemaat bu meşritlerimiz heykel buldan anın artık faydası bulur. Ve şuna göre cemaat üstümüzde zor vuruş, kim qaysı avuldan olsa, onda bizim halk şiirgan. Eğer bizimizin şehirimizdeki meşritler olsunlar, o başka bizim tuğan kerimdeki meşritler olsunlar. Buna biz paylarına deyiş, biz burşularına deyiş, o kibitler bitlerine deyiş. O ahiret bazarları
kişiler gelip şunda dünya, ahiret bəxtlərin, səadətlərin satıb olarak deyişlər. İnna Allah iştara minəl müminine enfusahum və əmvalahum bi enne lahum cennə. Allah Teala etti. Allah satıb aldıdır. Kişilerin canların, malların nərsəgə Allah cennet değersine satıb aldıdır. Hayır cemaat, kişiler canların, malların birerler. Niçin? Cennetini satıb almış. Şu an burada aziz kardeşlerim, bizim üstümüzde şu zor vuruş olup durar. Ben şu iman merkezlerinde kuzurva. Ben şu yağlanan meşitlerimizin aşırığa. Ben şu karşımızda duran izgi işlerimizi tırgızıp jiberige. Biz Cenab-ı Allah turunda kupsiliyiz. Kupsiledik hani teki meşitin ve şiirin alganda. Niye bizge meşitte şiir bilgiler? Biz meşit salır edip kışkırıp yürüyüşlerin birisinde kurganı yuvarı. Kupmeyecekte şundur hazır. Buna kıymanı bitirgediyiz. Kurbanla Allah dilese kıymalarına kapkalar bitiririz. Yasa bitirgen nasip etsin inşallah. Kışların küle bitirmek şey bularız. Lakin cemaat akırıp bakırıp yürüyüşlerin birisinde kurganı yuvarı. Gidip hazretler saçlıgayken para var edip etkenlerin kurganı yok. Eğer biz etmemiz 36. mikro rayonda meşin salarga gerektiğimiz anda da şunu ulaşacak. Anda da şunu bular. Şu an biz hazır 3 yıl sileşeriz. Şinazahane salık. Eğer kimdir şahar cidekşilerini sürer, kimdir başkasın, kimdir milli süredir. Sıksın yarar. Lakin cemaat hikmet, eğer de şu meşitler, şu şinazahaneler altında canın gönül fida kılıp yürüyüşü abalarımız, abilarımız kılmasa. Bismillah. Bayar Allah rezalı başın. Tüben kamada bir başında eli cinazahane kullanıyor. Künge 7'şer meyitte varak ayın babalarımız. 8'er meyitte ay vakit kavalıyla jitkiramıyız kışı. Mine alır gelirler idi. Kardeşlerimiz de şu şunda yoğun ahır yolga uzatır edip diyişli derecede. Kaygı vakitte jingireydir edip mine eyderdi. Bir gebet bütünü var edip Cenab-ı akıl edip görüşler var ama şuna kilip üzerine takdim edişler yok. Abid Cenab-ı Allah bizini saydadı bu kış için. Allah Teala bizge bu işler başladı. Şu an buraya özümüzün ömrümüzünü, canımızını, vakitimizni, işimizni, malımızını şunda izgi işlerge. Bu misalına cinazahane, bu her bir işte şolay. Bir medresede işlemeyecek, anın altında irler basıp durmasa. Bir meşinde işlemeyecek, anın altında irler basıp durmasa. Bir şirde de izgilip kalınmayacak, eğer o izgilip altında irler, hem kadınlar basıp şunun bilen yanıp kiyip durmasalar Cenab-ı bir işte varmayacak da Allah Teala'dan bizge girmeyecek. Rabbim Allah bizge şu karşımızda açılgan izgilik işiklerinden girirge. Rabbim Allah'tan dualar kılıp yerden sorar bergen ömürlerimizni, kıskan ömürlerimizni, dünyamız ve ahiretimizni baxtli etadigan hayırlı amellerle o'tkazishga nasib etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين واذل الشرك والمشركين يا رب bugün Ya Rabbim senin emrin bilen kelgen sınavlarını geçirmişi, Ya Rabbim Suriye illerinde yaşamışı kardeşlerimizge özünden yardımlarını nasip etsen gibi. Ya Rabbim bugün bu sınavlar başa, soğuş, fitne dahşetinde yanmışı, Misr yerlerinde yaşayan kardeşlerimizge yardımlarını versen gibi. Ya Rabbim şu illerde, Ya Rabbim şu fitnelerini alıp, alara eminlik, tanışlık, Ya Rabbim
iman nurlarını qaytarsan idi. Ya Rabbim, alarga, məşidlərinə, imin xəldə kilib, namazlar oturğa, ibadet kılırğa, sima, bir sinarına səcdə qılıb yaşarga, Rabbim özün nasiblardan qılsan idi. Bizgə də alar üçün qayğırıb, alar üçün ya Rabbim izgi duada